Саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар, саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз жаңы грамматика өтпөйбүз. Мурунку грамматикаларды бир сыра кайталап коелу да. Бул грамматиканы мурда өткөнбүз. 무엇을 эмнени 찾습니까? издейсиз суроо. 무엇을 찾습니까? эмнени издейсиз. 무엇을 찾으십니까? Бул эмнени издейсиз деп улуу кишилерден, сыйлаган кишилерден сурайбыз. 무엇을 찾으십니까? эгерде бул ыши уңгусуна ыши же болбосо үндүү тамга менен бүтсө уңгусу ши кошулат, үнсүз тамга менен бүтсө ыши. Бул жерде үнсүз тамга менен бүтүп атат, ошон үчүн ыши кошулуп атат. 무엇을 찾으십니까? болсо бул аябай сыйлагандыкты билдирет. Ошону унутпайлы. Азыр биз примерлерден карап көрөбүз буну. Кана эмесе диалогту баштайлы. 무엇을 찾으십니까? 무엇을 찾으십니까? 무엇을 찾으십니까? 무엇을 эмнени 무엇 нени не дегенди билдирет. Аны өткөнбүз. 찾으십니까? издейсиз. 뭘 찾으십니까? эмне издейсиз. 가방 좀 보여주십시오. 가방 좀 보여주십시오. 가방, сумка, 좀, пожалуйста, 보여주십시오. көрсөтүп коюңуз. 가방 좀 보여주십시오. сумка, пожалуйста, көрсөтүп коюңуз. 예, макул. 구경하십시오. кыдырып көрүңүз, карап көрүңүз. 예, 구경하십시오. 예, 구경하십시오. жарайт. кыдырып көрүңүз, карап көрүңүz. 예쁜 가방을 사고 싶습니다. 예쁜, сулуу, жашнакай, кооз. 가방을, сумканы. 사고 싶습니다. бул грамматиканы өткөнбүз. сатып алгым келет. 예쁜 가방을 사고 싶습니다. сулуу же жашнакай сумка сатып алгым келет. 이 가방은 어떻습니까? 이 가방은 어떻습니까? бул сумкачы кандай? 이 가방은 어떻습니까? бул сумкачы кандай? 그건 좀 큽니다. 그건 좀 큽니다. ал бираз чоң. ал бираз чоң. 그건 좀 큽니다. ал бираз чоң. көнүгүүлөргө өтөлү. биринчи көнүгүү. 뭘 찾으십니까? 뭘 찾으십니까? эмне издейсиз? эмне издеп жатасыз? 가방을 찾습니다. 가방을 찾습니다. сумка издейм. сумка издеп жатам. 어디를 찾으십니까? 어디를 찾으십니까? кайсы жакты издейсиз? кайсы жакты издеп жатасыз? 동대문 시장을 찾습니다. 동대문 시장을 찾습니다. 동대문 базарын издеп жатам. кийинки көнүгүү. 몇 번지를 찾으십니까? 몇 번지를 찾으십니까? канчанчы номерди издейсиз? канчанчы номерди издеп жатасыз? байкадыңыздар да, корей тилинде бир нерсе кыласыз, бир нерсе кылам, анан кылып атам дегенге бир эле грамматиканы, бир эле форманы колдонот. Көбүнчө адаштырып колдонушу керек корейлер өздөрү деле. Мына бир нерсени издейсиз, эмнени издейсиз, эмнени издеп жатасыз деген бир эле сөз. Аны ситуацияга карата түшүнүшүбүз керек. Кыргыздар болсо учурчак менен келер чакты аралаштырып сүйлөшөт. Мисалы үчүн барам, дайыма барам, анан эртең барам дегенде да барам дегенде эле бир эле формасын колдоно берет. 몇 번지를 찾으십니까? 간찬치 노멜디 이즈데이시스.
동숭동 1, 3, 4번을 찾습니다. 동숭동 1, 3, 4번지를 찾습니다. 동숭동 1, 3, 4번지를 찾습니다. 동숭동 1, 3, 4 노mer인 izleyin. 누구를 찾으십니까? 누구를 찾으십니까? Kimdi izleyesiz? 고향 친구를 찾습니다. 고향 친구를 찾습니다. 고향, mekan, 친구, dost. Cerdeş, 고향 친구를 찾습니다. Cerdeşimdi izleyin. Cerdeşimdi izlep jatam. 무슨 책을 찾으십니까? 무슨 책을 찾으십니까? бұл жерде 무슨 деген эмне деп та которулуу берет. Кайсы же болбосо кандай деп та которулуу берет. Эмне китепти издейсиз? Кандай китепти издейсиз? Кайсы китепти издейсиз деп кыргызча ар кандай кылып суроо бере берсе болот. 무슨 책을 찾으십니까? эмне китепти издейсиз? эмне китепти издеп жатасыз? 한국 역사책을 찾습니다. 한국 역사책을 찾습니다. Koreyaның tarih kitabın izleyin. 한국, Koreya, 역사, tarih, 책, kitap. 한국 역사책을 찾습니다. Koreyaның tarih kitabın izleyin. 무슨 옷을 찾으십니까? 무슨 옷을 찾으십니까? 무슨 옷을 찾으십니까? эмне кийимди издейсиз? 한복을 찾습니다. 한복을 찾습니다. 한복도 izleyin. 한복 bu Koreyaның улуттук кийими. 한복을 찾습니다. 한복도 izleyin. Экинчи көнүгү. Bir nerse satып алгым келет. Bir nerse кылгым келет деген көнүгүүлөрдү баштайбыз. 기념품, 기념품, 수비니르. 기념품을 사고 싶습니다. 기념품을 사고 싶습니다. 수비니르 satып алгым келет. 기념품을 사고 싶습니다. 수비니르 satып алгым келет. 이 기념품은 어떻습니까? 이 기념품은 어떻습니까? 이 기념품은 어떻습니까? 뭐 수비니르 간다이. 이 기념품은 어떻습니까? 뭐 수비니르 간다이. 그건 좀 큽니다. 그건 좀 큽니다. Al biraz 총. 그건 좀 큽니다. Al biraz 총. 음악, 무즈카. 음악, 무즈카. 음악을 듣고 싶습니다. 음악을 듣고 싶습니다. 무즈카는 웃금 겔렛. 음악을 듣고 싶습니다. 무즈카는 웃금 겔렛. 이 곡은 어떻습니까? 이 곡은 컴포지ция. 이 곡은 어떻습니까? 컴포지ция қандай? 이 곡은 어떻습니까? 컴포지ция қандай? 그건 좀 시끄럽습니다. 그건 좀 시끄럽습니다. 그건 좀 시끄럽습니다. Al biraz шумный. Al biraz зычу. 그건 좀 시끄럽습니다. Al biraz шумный. 바다, 바다, 모래. 바다에 가고 싶습니다. 바다에 가고 싶습니다. Denizge bargım kelet. 바다에 가고 싶습니다. Denizge bargım kelet. 동해는 어떻습니까? 동해는 어떻습니까? çıkış denizi kanday? 동해는 어떻습니까? 동해, 동해, çıkış denizi. 거기는 사람이 너무 많습니다. 거기는 알제르 деген 사람이 адам 너무 öte 많습니다. көп.
거기는 사람이 너무 많습니다. 거기는 사람이 너무 많습니다. Ал жерде деген адам өтө көп. 친구와 같이 놀고 싶습니다. 친구와 같이 досым менен бирге 놀고 싶습니다. ойногум келет. 친구와 같이 놀고 싶습니다. досым менен бирге ойногум келет. ойногум келип атат. 내일 점심은 어떻습니까? 내일 점심은 어떻습니까? ертең түшкө маал кандай? ертең түштө кандай? 내일 점심은 어떻습니까? ертең түштө кандай? 내일은 시험이 있습니다. 내일은 시험이 있습니다. 내일, ертең, 시험, экзамен. 내일은 시험이 있습니다. ертең экзамен бар. Üçüncü konu ötölü. 뭘 찾으십니까? 뭘 찾으십니까? эмнени издейсиз? 기념품을 찾습니다. 기념품을 찾습니다. 수비니르디 издейм. 기념품을 찾습니다. 수비니르 издейм. 뭘 잡수십니까? 네. 뭘 잡수십니까? эмнени жейсиз? 빵을 먹습니다. 빵을 먹습니다. 난드 제임. 빵을 먹습니다. 난드 제임. 뭘 마십니까? 뭘 마십니까? эмне ичесиз? 뭘 마십니까? эмне ичесиz? 주스를 마십니다. 주스를 마십니다. 속 이챔. 주스를 마십니다. 속 이챔. 네. 누구를 기다리십니까? 누구를 기다리십니까? 김디 күтөсүз? 누구를 기다리십니까? 누구를 기다리십니까? 김디 күтөсүз? 친구를 기다립니다. 친구를 기다립니다. досумду күтөм. 친구를 기다립니다. досумду күтөм. 뭘 쓰십니까? 뭘 쓰십니까? эмнени жазасыз? эмне жазып атасыз? 뭘 쓰십니까? эмне жазасыз? эмнени жазып атасыз? 한자를 씁니다. 한자를 씁니다. 이에로글리프티 жазам. 한자를 씁니다. 이에로글리프티 жазам. 주말에 뭘 하고 싶습니까? 주말에 뭘 하고 싶습니까? 주말, 주말은 아야그, 주말에, 주말은 아야근다, 뭘, эмнени 하고 싶습니까? кылгыңыз келет. 주말에 뭘 하고 싶습니까? 주말에 시내를 샤르 için 시내, 샤르 için 시내를 샤르 için 구경하고 싶습니다. 구경하다, 구경하다. 그대로 구경하고 싶습니다. 그들금 келет. 주말에 시내를 구경하고 싶습니다. 주말에 시내를 구경하고 싶습니다. 주말은 아야근다 샤르 için 그들금 келет. 에미 төртүнчү көнүгө өтөлү. 그림이 어떻습니까? 그림이 어떻습니까? 그림, картина, сүрөт. сүрөт кандай? 그림이 어떻습니까? 그림이 좋습니다. сүрөт жакшы. 그림이 좋습니다. сүрөт жакшы. 물건 값이 어떻습니까? 물건 값이 어떻습니까? 부윰 바асы кандай? 부윰дардын 바асы кандай? 물건 값이 쌉니다. 물건 값이 쌉니다. 부윰дардын 바асы арзан. 남대문 시장이 어떻습니까? 남대문 시장이 어떻습니까? 남대문 바자르 кандай? 남대문 시장이 복잡합니다.
남대문 시장이 복잡합니다. 남대문 바자르 마샬라만. 시험이 어떻습니까? 시험이 어떻습니까? examen 간다해. 시험이 쉽습니다. 시험이 쉽습니다. examen 쟁일. 그 학생이 어떻습니까? 그 학생이 어떻습니까? 아우 스튜던트 간다해. 그 학생이 친절합니다. 그 학생이 친절합니다. 아우 스튜던트 슬럭. 저 집이 어떻습니까? 저 집이 어떻습니까? 대티규 간다해. 저 집이 멋있습니다. 저 집이 멋있습니다. 대티규의 아이와이 소는. 대티규의 소는. 저 집이 멋있습니다. Урматтуу окуучулар, бүгүн ушун менен 17 сабакты аяктадык. Бүгүн жаңы деле тема өткөн жокпуз, жаңы грамматика өткөн жокпуз. Мурунку темаларды эле бир сыйра кайталап чыктык. Сак саламатта калыңыздар.